legal due process to the bida hector rims of Porpayabra, Aquaja Karine and Kangavigi, Kanova Miam the La Creva. Aduna Rimsu Magita Wumtopa Magi, it takes to Kanatavokta, Miam Kanam Saude, Miam Kanam Warogulate, the Wudu Miamzu, protest of Bugi Magi, right, a lady dog, Adu Lengana, respect of Vivamachangeba, Pumna Maxi, Nasagi, state na. Tauriba Fibam Jingu Yang Kanda. Let me know some by Tare. Aduna Consaculji the same Kandavayadava, yellow fruit mamsing, Kandavayadava, a quigi responsibility of the Su lady, but Miamgi responsibility lady. Hainava Miamum Sulave, mowing around the Adu Hiram Dine, Adutorum Dine have Labia Evoco, Narangi Warido, Nasiga. Hung but Mammalay Hatare. Aduna Sigi or the Batanka di Yellow Miam, Punbai Sina, Akogi, Amatamangar, Pamboy Moneva. Hayan Kadi Toka the gay habit of Soko Yang, a Kong Tang with it to me, the Wudabung, a Sigi, Akogi Manga, Fong Kong Sana, Lady from the Yellow Mikan by Sina Akogi objective for Matotari Hatare. Aduna Nasi Lady Manipurgi, Fibum Zida, Akoina Udisika, no Haragadi. Toy but of doxing say, Nasidagina Chahi Kun Contragi among the Kudamoina Nagalenda, Naga hostile and Kalapomutam the Akoigi Sigi movements, Naga hostile movements, Mutana Naba, Kamaito Gigeda, forcefully Indian armies in the Akoigi state na Bile Sama and evacuate however. Mutat level, Billy Singer, Loina to Araga concentration came on the thumb never, Adugi Kunzazing Doko. Madu Tongan the human right organization Mamna, Yaning the Fongdorak ba at Mamam Lere. Mizoramgi hold the call, Mizo movement matam do they da. Mizoram get the Kamam sound cannot together. Cool Samanga had evacuate however. Kul mga se pull up Indian army the May Tadopa Kedoba Tongan Kenoto Rakanda concentration came Mari Manga the Tamebuko Tamakadu de Mogi Mizoramgi Ecoche Mizogi movements a cook with a Pulalaga Muto Gedoriba Kambu and Yam Ka and a Lyric Hava Kambu Moibigit and I for the Bamsu Swice they lay Haitare Aduna Manipur Toy but any problem Mams in the Akogi economy Sigi Aswan Baza. Masi Menkat Bangam the Vigi, a Chobokan lady. Mamangi, former CM Oigera, Hojiki CM Oigera, Lebakning the Bambuk Nate, Lebakning Ingatani, Luridi, Centergi Tozalama, Yao Dragadi Koji Himbanga, Moro Havigi, Sondas a Givedo. Adu Dunagaram, Kadangasi Moji, Miam Rakta, Tilaga, Miamgi Luching, Bamoina, Tork Bangam the Vigi, Chobomaram Oidi Haitare. Aduna. Manipur the Toiba, Nasigi Lariva, conflict Sigi, Magi, Waroshinama, Puruknanabagi, Achobo, objective condition, Namakoidanga City, Laga, Koigi Mangdi Tar, Galereva. Sakudamoina, Yellow me amzing Zangasi, Pundabaya, de Hibagi, Achobo inotama, every individual the leaders, political leadership ki level the Manadaba Mot, Lerambaya Iko, Adubu, Miam Zigi Oiva, Magi Ihuldadi, Equi Miamzi, Pundragadi, Manipurji Kangamroy Zidi, Lakreva, Amukta talk to among the Chimmi Chil now, Mayam Tapak, the Kumaka, the long leaf Manipur, and the Laurak Pagi, stay some other lak paisa. Manipurgi, Toiba, Waroish, Akogi, Shumam Zigi, Waroish, and Mapurk, Nanabagi, a chobo objective condition of a lady at the Sideda Paineva. Luridi Sigi. Laiba, Miamgi Apun Bazet to Gainanaba, a Kogi Higai Wato, Mayamazu talked of Natevoko, as Nagado, Ranks, my Haram Banine, Adu Haram Banine, Moi Kambudo Dutorum Banina, Haiba Moima Samasatu di Conseng Lava, Nasibo with the Lalaktriba Kambunga Trava. Mui Bajalan, the Bungam destroyed the Bungam Deva, Dubu, Nasigi Piriba opportunities, Masi Akoi Miam Hupna Lomina Bamsang ever. Every challenge is a opportunity more on Toga, Tabaka Tominabum Sangeva. Aduna Punbada Mayamna unity in a Aquina Tenazar Paquina Pazar Polaric, the unity is a Magi model Anileva.
amana tactical unity hai ba ma amana strategical unity hai ba ma akoi tactical unity do ngasi sigi timing ji da pulhora ga di strategical unity do matam gi matung ina saminara di thaminara di warisana di loinara adi marup pa se oina punminara ba luhong khongnong ba akoi pauche thanara ga luhong ba yaunara ba sigi personal attachment ama individual ma'am jing sigi marakta single agadi ngasi semi ba technical unity duna hayeng strategical unity ma la ka da manipur gi apun ba saktam manipur gi ngamkhai do akoi kan bang ngamakne ba aduna ai nga sai jai jagi beduni akoi da khwai de gi maru oi di rubber akoi gi iron bullet ka sweet bullet ka ani ji gi manung ji dai da khwai de gi sathi baja yot ki no maru su na te ba athum ba no maru se nga sai gi habi gi scheme do lupa lising tara pi ni hai lising tara pi ba da crore chahum yang kai sanction to doi ne ba to what extent sigi separation si sathara bra haiba gi ban su thambire chabu hang ma su tholak tabde du magi ar hai tare tawli mong sina kaino hai tara gadi akoi su meirang tholak matam da su iman su panbi gi ba akoi khanghaudre security ke labs lehaudre pau ta haudre aduga akoi gi intelligent ge du ma pot nama akoi wal haubana ni connection leitabani ne aduni ada akoi update tawdana haiba singi mayam na taning dra pot am khagi dum oile but they keep on saying all these things repeatedly hai dare like a lame excuse adum season raga sigi pose adumak min laibu poni duna ngarang gi dusu akoi gi hospital gi protocol kai bagi media sel gi meke thadore edubu why at a hospital why at the heart of Imphal city RIMS sida kai damakta provoke ni provocation lai be chobu wahang je han thuluk nabai masa ke seme ba RIMS sida hai mfam sida akoi khoisang raga lei ba miyam du dadi apha phata ama sunga akoi democratically sanction ga da bi hau se da madu bu khan thabagi pot leita raga di akoi si irang do thok pe nyam bagi pot subside tawna pot le ba se adubu time and again manipur lai ba miyam sigi temperament si akoi gi laingak sina magi machinery miyam sina adom test tawga leiram dana akoi gi khoisang na ba akoi gi miyam hai tare adu masi dum sanara kanda leire haira kanda hen sawala kanda security ga civilian ga mafam matam cha dab da onjin hala kanda issue ma create tawna bagi masi intentionally tawna ba phom duni chaung lai se oza kanglei pan da oza ngarang gi si oza kari haibi ningi kamai jing bini nasai mayam no zo haibi gre la idi lebak se nimsak gengi wari tok thok kanda ko lebak si army na mana tawning ba taw ya bagi kanglo lama pithok pra do adune ba ina hangjani ngai di ko accident oi be ai kanaguma ma hu tha ga suicide attempt to rumbagi oi be ai sigi me am jing se police ki case ne ba adu mi jing du manak nak pa hospital amada haidi lemkhong ge army camp de changa ga layeng e do ya e ba ki sukai de army na layeng ba da akai ba ki su leite ba luri di army jing du na police inform to udaw ne ba maram di noi maru na pan ba po ne ba moi authority na te ba kangpupi police na madu haidi madu kangpupi area oi binina kangpupi ps ta moi ne inform to ro kanda channel amagi makha da layeng ba lak po ro magadi ya e ba army ne ke pur ga lag ya bra moi da adugi authority do kana ne piri no ba adu madugi fibam ji karam ba matam do oige da konsa khul gi myoi taruk jenims ta postmortem gi porpon matam da leiri ba fibam do da miyam je mit gi pi ta gi ba manipur pumba ning ba kai gi ba manipur pumba thamoi sek sok gi ba adugumba incident ama leiri ngai manung do da nasai gi mi jing du bu pha gi ba mafam adwai de gi nomaina pan mi ahum porakhraga madusu police ki oiba magi ke no mbok yaw da bida RIMS ta thamjalame haibegi port ama laknarak padu da di ko ai police na madu hane clarify to bibam change ba mayam da ko clarification ma pibi bam change ba madu ama bok yaw da bida RIMS ta laigre haraga di miyam gi sentiment miyam gi emotion da chauna lakna ba ma thoi hai tare adu da sidai da mayam na hai violence is a response never government na kamaina aingon da treat to we na traga kana gumbam na aingon da kamaina rate to re habdu gi ai gi paukhum never ko violence is a smaina ai sum pham le ge dai khang chau chau ga bra ne ko government na to ba magi attitude mana akoi da utliba miyeng mayam jing du gi response ma moina
थोड़ा पोतो अदुने बा violence आइसे violence से के दुंगे दम से कहीं ओई दे बको या मरम लेते न थोकते बो अदुना ngसागी chronology से येंग कांदा यामने मियाम जिना पेन दन लेरी गई मरक तो देते कोंसा खुलगी मियाम लागा से खुद मोइना अनसम की कांबू ला कांदा रिम्स ममांग द प्रेस मीट तो रागा अखोई स्माइना लेरे सिगुम फिबम अमदा लेरे हरप मतम द मियाम से फादर बंगम देव अदुना रिम्स सु माना तो जरी दो मागी ethics तो तोरुमगनी अदुबु मियाम जु मियाम द protest तो ननबगी right अमलेव अदु मणिपुर द protest तो बगी right से मतम पुनमक्ता tear gas ना कोई smoke bomb ना नत्रगा लाठी सास ना तौने हरगदी पाली बलेंगा तो कर्म बलेंगा नो democratic कोई बलेंगा कमरा नत्रगा कर्म बखल की लेंगा कमनो जी जो अचो हंग मनेब नत्रगा मोगी ट्रेनिंग दो कर्म मखल की ट्रेनिंग नो मोव कंट्रोल से कमाई तो उदगे ऐसी ट्रेनिंग चटली बकांबू जिंदुने अप्लाई तो वो मतलब कर्म फिल्म तो तौरीगे ऐसी अच्छा वो हंग मने हाई तारे अदुना हौजिक लेरिबा फिल्म जिदाई द मियाम ना साउरे एदी ड्यू लीगल प्रोसेस लाकदब पोतो yes लाक्ट्रे लाक्तबिदा आर्मी ने एक्टर रिम्स ता थिंजलकबगी मोंग अमदा लेगिबा फिल्म दो मियाम बु उसितबनी हाइबगी वाफम अमदा मियाम जे सौरकपनेबा मदुगी फिल्म दो उलमद्रबा मियाम साउरोय मरमदी हानदगी होना रिम्स ता अदुम लायेंगा लाक्ट्रेबा पोट अमनेबा मतमदु दैदा कनाम साउद्रगा ngaraang साउबे लेइजे ngसाइगी थौइन की प्रोवोक तोबा फिल्म अमा उग्रेबा लेबाक से डेमोक्रेसी सत्पा अखोइन खंजब मिउचिंग लेंगाक लमदम सिदैदा मदुबे एसिस्ट तो चोना लाकपा आर्मी गैना मदुगी लीगल ड्यू प्रोसेस टू तौदबिदा हेक्टर रिम्स पोरकपा याब्रा अखोइ जे करीनेन खनगे हाबिगी कैनोमा मियाम दा लाखरेबा अदुना रिम्सु मागी तौबम थोपा मागी एथिक्स तो खंगना थबक तौबदा मियाम कनाम साउदे मियाम कनाम वारोगु लेते तबुदुबु मियाम जु प्रोटेस्ट तौबगी मागी राइट अमा लेरिदो अदु लेंगाकना रेस्पेक्ट तौबिबा अमा चंगेबा पुमनमक्सी ngसाइगी स्टेट ना तौरिबा फिल्म जिंगु येंगा कांदा लेमिनबा चंगबा हाइतारे अदुना कोंसा खुलजी तसेंग कंदबा यादबा येलो प्रूफ मैम जिंगजे कंदबा यादबा अखोगी रेस्पॉन्सिबिलिटी अमदसु लेरिबा मियाम की रेस्पॉन्सिबिलिटी अम लेरिबा को हाइनबा मैम अमसु लेबे आय मोय ngaraangdi adu hairam daine adu toram daine haiba leibe ayeba ko ngaranggi wari do ngasiga ahungba मैम अम ले हाइतारे अदुना ngasiगी wariba tangkaksidadi yelobi मैम punbai sina अखोगी अमत्त मंगायरबा पांबय अमनेबा हायें कदी थोकदगे हाइबदुसो को येंगा खोंग थांगबदी चुम्मी तबुदबु ngasiगी अखोगी मांगदा फोंग फोंग साना लेरिबा फमदी yelomi kanbai sina अखोगी ऑब्जेक्टिव होइबा मदि मथौ तारि हाइतारे अदुना ngasi लेरिबा मणिपुर गे फिल्म जिदैदा अखोइना उरिसि कइनो हारगदी थोइबा थौदोकसिंग से ngasidagiना चाहि कुन कुंथ्रा गे ममांगदा खुदमोइना नागालैंड नागा हॉस्टाइल ना कनकलपो मतमदा अखोइगी सिगी मूवमेंट से नागा हॉस्टाइल की मूवमेंट से मुथननबा कमाइ तौगिगे द फोर्सली इंडियन आर्मी सिंगना अखोइगी स्टेट ना विलेज सामे ना इवैक्यूएट तौवेबा मुथलेबा विलेज सिंगजे लोइना थुगारगा कंसंट्रेशन कैम्प अमदा थम्मेबा अदुगी खुंजा जिंगदको मदु तोंगान तोंगान बे ह्यूमन राइट कैनो ऑर्गेनाइजेशन में हमना यानिंगदबा फोंदोरकबा अदुगुमा मैम अम लेरे मिजोराम गी होदको मिजो मूवमेंट मतम दुदैदा मिजोराम गी क्यामुक याम चाउना कैनो तौगेदा खुल चमंगा हेना इवैक्यूएट तौवेबा खुल मंगा से पुलप इंडियन आर्मी ना मई थादोकपा कैदोबा तोंगान तोंगान बा कैनो तौरकांदा कंसंट्रेशन के मरी मंगा द थम्मेबको थम्मकांदुदैदा मोगी मिजोराम गी एकॉर्ड छे मिजो गी मूवमेंट जे खु कुदा पुललगा चंगजरकांदा अदुगी एकॉर्ड अमा लाखिबको अदुबो मदुदी ह्यूमन राइट वायलेशन गे अचो वाथोक लेबनिना ngасidi मणिपुर दा लाइसे मसी करी कौरके द लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी को LIC स्ट्रैटेजी नको लेरिबा मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट सी रिजॉल्व तौनबा यानबा मुथत पे याननबा चंगजलप लालोंगे सरुक अमा ओइना ngасidi
येलोमी मैम जिंगसी मणिपुर की वांग में लान बे याद्रबा से खुद मोइना कांपुपी लंबी नेशनल हाईवे चट पे याद्रबा चुचामपुर लंबी फाव याद्रबा पले लंबी चट पे याद्रबा तांकुल जी ngasi मसागी मरम दम चचब मतमदा अखोगी मपीथेल दाम की लंबी जिदई द चलाबा असोके मतिक तोन हिंगबा तांकक अमद लाएबा हाना मिजोराम की कंसंट्रेशन कैंप लेबा मी जिंग दो कार्ड पीरेरगना पास की मखा मोई चलहलेब चिंग सिंग चनबो को अदुगा चप मानब मोंग ngasi मैतई गुवाहाटी चटकेदी आधार कार्ड उलगा मागी चप चाबा प्रूफ उलगा चटप स्क्रीनिंग से यामना मोंग ताना तोरकबा हाइतारे अदुना ngasi लाइबा पोचे मणिपुर की लेरिबा येलो फ्रूप सिंजे मुथननबगी अतमनब टेमसिंगनब अमने जे सिदी मणिपुर म्यामना खमिनबम चंगेबको अदुना अखोई मणिपुर की लेरिबा इमाजिंग अदुगा मणिपुर की लेरिबा नहाजिंग यामना मुन्ना खमिनगदबसे कॉन्फ्लिक्ट कनोदा अखोई स्टडी तौब कांगुदा नोंमै मरु से मखल अनि सुइना हाय अहानबदना आयरन बुलेट हाइबामको अनि सुबदना स्वीट बुलेट हाइबामा आयरन बुलेट सिना कइनो द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1950 एक्ट की मखा द चथरिबा टॉर्चर चथरिबा फेक एनकाउंटर मैम जे सिसिनरिबा नोंमै मरु जे मसे आयरन बुलेट कवेबको योट की नोंमै मरु अदुगा इलेक्शन द मियाम द पंगथननब पीरिबा सेन पिथइबा यू पिजरिबा चाक मैम जिंजे सिसिना स्वीट बुलेट कवेबको अनि जे की पांदम जे कइनो हारगदी येलो मी मैम जिंदो मुथननबगी चप मचाबा पांदम की मखादा अनिमक से मियाम द कापक नोंमै मरु सिंगनेब अदुना सिगी लेरिबा आयरन बुलेट अमदी स्वीट बुलेट अनि से मसी मियाम द चप चाना थेंगर कांदा मणिपुर द येलो मी कनबंगम गनेबको अदु नत्रगदी ngasi thoiba thokdok मैम जिंगसे सिदिगी हेन तमथीबा मैम हम थोलकनी अदुना अखोई मियाम से चनिंग ताना वखन खंदरगा अखोई वांगांगबा थबक तौबा मदुगी तंगाई फदब लेना ए दुमाइना आहान ओके थैंक यू सो मच याम फजन थम्बिरो जान हजिक लेरैबा ओइरैबा फिबम सिना गोगी सेमाइबा अखोगी तौरैबा सरकार की थवोंग अदि थोगलै बिरांग मयाम सिना मियाम सि मिकुप नाखुब सिंगना अखोगी इन वर्ड्स और इन एक्शन गांग थोरक पोतसु तोक पोय तोसु याम एक्शन लेबगी तंगाई फदब स्टेज सम दुदा अखोइसे अदो थांगत पिरगा थमे हाइतारे आला हौजिसे ngasai की फागी बतरु तु पुरैबा अहुम दु अखोगी डी लीगल प्रोसेस अम तौरमद्रबा अदो लोगे अदुगा अखोगी वोटर सिंग तंगाई फदबा अखोइन लौगदबा रोल डेमोक्रेटिक अखोगी कंट्री एम स्टेट सिदा अखोइना एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ द स्टेट करी कमाइना चूज तौगना है पोतसु अखोइ याम उतरे तरा थोंगन दैंदरा कान मदुगी कनो तंजा दुम सो कोइ लहौसी हुजिक नक्सले आय अरोइबगी ओना राउंड जे ओजा कंगने पादम लाक्चनिंग बिसुजा हौजिक से अखोइ इरांग से अमु कापना दुम लेमने हंदक सी कुकी गा मुकना गा यामना अखोगी तत्तना कापना बि पोसे दुम थो अलै अदुदना मसी थोलक तब सो ओइसन दुगु मखा तरकपदा कना कना गम थोलक कदन हाबे तंबदिंग अमदे मोइ डिजाइन तरगा प्लान तरगा एज अ प्रॉक्सी उन सिजन दरगा चथरकपा अखोइना खंगपोनी अदुना हौजिकसी सिक्योरिटी की ट्रांसपेरेंसी अमसुंग कॉन्फिडेंसी ngasi रिम्स थोकिबा थौदो अदुगुम थोक्तनबा एनीवेयर इन द स्टेट हाइतारे मसी सिगी कनोसी रिफॉर्म सी हुजिक हुजिक की ओइना अखोइ कमाइन इंप्रूव तौ मथौ ताय कमाइन थंबिनी अखोगी गवर्नमेंट की लेरिबा मैम जिंगी दैद सोलिबिजिगी मरम जे को मोइना लालुबा नत्रगा चुमुबगी वरी नतबिदा मणिपुर की लेरिबा मागी बजेट सी मैक्सिमम मागी सेंटर दगी डिपेंड तौबना मरम वरकांदा अखोइजी अखोइगी लीडर सिंग से वांगांग ngमदबगी चौ मरमम सु ओएबा लुरिदी मणिपुर जी मरोमदोम लेपचबा इकोनॉमी में सेंबा यादबा मफम अमरा हारगदि अदुसु नतेबको मैम ने खमीरमगनी ngसागी मोरेगी लेरिबा ट्रेड से मोरेगी लेरिबा इंटरनेशनल ट्रेड सिदैदा लाकदबा बजेट मैम अमा लीक तौरगा लेबा खुदम ओइना क्वा मरु हाइबा पोची सिदैदा मैम अम चलीबको चांदेल दगी होइगेरा उखरुल दगी होइगेरा मैम अम चली मसी स्टेट बजेट अमा टैक्स अमा थीरगा चटकदबा पोनेबा मधु सिगी स्टेट थीगदबा टैक्स से थीदबिदा कदाई कदाई दनो ऑफिसर मैम अम द पीर कांदा लोन चखिबगी thousands of कनो 100 of crores है अखोगी टैक्स होइना लाकदब स्टेट की बजेट होइना लाकदब सी लीक होइने बस माइनस सनागी होइबे अमगी होइबे स्टेट की लाकदब बजेट से लीक होइरगा लेबिनिना अदुगा अखोगी लेरिबा लेंगा की एमएलए ने ना लेबिरिबा दगी ब्यूरोक्रेट लेबिरिबा मैम जिंगनसु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯏꯖꯤ ꯊꯣꯠ ꯐꯣꯔ ꯏꯖꯤ ꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯖꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯏꯖꯤ ꯊꯣꯠ ꯐꯣꯔ ꯏꯖꯤ ꯃꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯟꯊꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯜꯂꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ every individual da laeva leaders political leadership ki level da manadaba mot leramba yai ko adubu miyam jigi oiba magi ihul dadi akhoi myam ji pundragadi manipur je kan ngamroi jidi lakreba amuk tabok ta thoktriba mong da chingmi chil nau mayam tapak ta kuma ka da long leaf manipur na laurak bagi stage ama da lak pai ja manipur gi थोइब वारोइ अखोइगी इशू मैम जिंगजिगी वारोइसिन अमा पुरकननबगी अचौब ऑब्जेक्टिव कंडीशन अमा लैरे अदुदि सिदैदा ताइनेबा लुरिदि सिगी लाइबा मैमगी अपुनबजे थुगाइननबा अखोइगी हिगाइ वा तौबा मैम अमजु थोक्तब नतेबको as nagado ngarang smai hairam banine adu hairam banine moi kangbudo adu torum banine na hairiba moi masa masa dudi konseng laba ngasi boguda lalaktriba kangbu ngatraba मियोय बाजे लांदबो ngam सोइदबो ngamdeba adubu ngasigi piriba opportunity se masi akoi miyam hupna lominaba amchangeba every challenge se akoi opportunity mo ina onthoga thabak se tominaba amchangeba aduna punbada mayam na unity na ado akoina thengnajarakpa akoina pajarakpa lairik te unity sigi magi model ani leba amana tactical unity haibama amana strategical unity haibama akoi tactical unity do ngasi sigi timing jidaida pulhoragadi strategical unity do matamgi matungina saminaradi thaminaradi wari sanaradi loinaradi marup ase oina punminareba luhong khongnongba akoi pauche thanaraga luhongba yaunareba sigi personal attachment ama individual मैम जिंगी मरक्ता सिंगल अगदी ngasi semi ba tactical unity duna hayeng strategical unity ma la ka da manipur gi apun ba saktam manipur gi ngamkhai do akoi kan bang ngamakne ba aduna ai nga sai jai jagi biduni akoi da khwai de gi maru oi di rubber akoi gi iron bullet ka sweet bullet ka ani jigi manung jidai da khwai de gi sathi baja yot ki no maru sune teba athum bano maru se ngasai gi habi gi scheme do lupa lising tara pi ni hai lising tara pi bada crore chahum yang khai sanction do doine ba lising humpu yogi ba mla su yaw re ba kada wai da hari no sunrung dei hai ra du di khang de ko lising yang khai pi ne bu hai bo humpu pi ne ba sigi sweet bullet sa masigi target sa miyam bu pangdan ba adu matung do hat ke hai bane ba sigi sweet bullet sa yam miyam na yam chaning ta na masi khala ka da khoi je khong thami na bam changi hojik lairiba manipur gi yau sa yellow mi miyam pulak pa numit amada kanam ta na khoi bu sanaba ngamoy ba adu bu masi yellow mi pun na bagi magi environment du ju conducive hoiba environment du ju akhoi gi mang da taraga leire adu bu masa karamba phibam dagi akhoi semgut kadage kanana luching kadage karamba kambu mana honari bege haibadudi miyam da chawwa hangama oirega leiri buko aduna miyam ji khosaung na bagi changje masigi thoiba akoigi objective conditions je conducive hoiba environment se masigi mamai lepirak tabduna marmor kanda ngasi
CSO की ऑफिस में मई थारे एक खोले ना लाइज है सिसु मियाम की एग्रेसिव मियाम की पेन दबगी खोलाउ दु नेबो गवर्नमेंट कक्टर द लेबा पेन दबगी खोलाउ दु नत्तेबो को मियाम की लुचिंग बिजिंग दजु पेन दबगी खोलाउ मियाम ना लाउरे इनेबा अदुबु पुनमक सिदाइदा आइना मियाम की लुचिंग बिजिंग लेंगाक ओइगेरा अमो ओइगेरा लोइनमक्ता आइना अपील तौजनिंगी दिको मियाम सुगाई अदगी लेबिरिबा CSO लीडर सुगाई गवर्नमेंट सुगाई आइना थमजनिंगी अपील दी अखोई लेबाक से तंदु याई अखोई यामना तंदु लेताबा याइफबा खुनाय म सेमजे हारगदी ख्वाइदगी मरुओइबसे मरुओइना मियाम गी लुचिंग बसिंग द गवर्नमेंट द पेशेंस से याम मरुओइबा खांग बकनबसे याम मरुओइबा से खुदमोइना आइगी इचानुपा अपिपदुना अइंगोंदा अइना पमना मादि कयम खंगदमिना अइ माइदे खुपांगना पांग थाजलेबा अदो आइगी इचानिना मांगोंदा खुपांगना खंदेबा अदो गवर्नमेंट गा मियाम गी मरक्ता लेनगदबा अवाय खुमजे अदु ओइगदौनेबा CSO की लेरिबा मयामगा मियामगा लेनगदबगी अवाय खुमजे मदुगी थाक्तुदा लेगदमनेबा आइगी इचादुना खुपांग थारे आइनो ओजलकिन थिन्ने हाबगी पोतुदी लुचिंगबजिंगी थमोइदा चेलोइदबनेबा अदुना सिगी तांकक्सिदाइदा मियाम हाइना सिंगना खोंग थांगबम चंगी ngasi leiriba environment se yellow mi mayam punbagi chap chaba mafam ni matam ni sigi leiriba apunbagi laiba inot se leibiriba luchingba mayam na phajana tasan khomjan biraga sogai daba palei daba mayam do yengaga punna yamna tasin khomjan ba heiba amagi sagrol ama lawra kanda tasil kanda manipur kanbangamni yellow mi the scenery ba mayam ge thengnaba ngamni leiriba conflict mayam ji chap chaba akhoi gi wakhai rol ama pura kanda manipur se tarang ba adugumba leiba kam oigene asa ai dumaina tham yam phase oza akhoi oza kanglaipan le yam phajaba ro bigi market thangbre do ai manipur da national party mayam ama leigre mamang da congress leigre hujinga BJP leiri loan ko state sigi loan ko pirambra di ko pi di hai tare ne ko aduna national party na pan bagi kari kanari ge aba question amadi hojik youth singa nainabam changba aduga atopa mana akhoi gi leiriba manipur gi youth singa lailai shoriba youth singa yam naina doi che ngasi bok da phamiba assembly sidaida manipur gi lakpham thokpa budget se masidaida akhoi asupok target thamaga akhoi thabak toragadi manipur gi leiriba kaino sidaida akhoi gi senmit loan se akhoi kanamta da depend toroi mikha poloi gaina naina base yaw deba aduna laiba budget tu dagi ngasai se khudamoina laira bisinge har la eng khalasine ko lomi myam ge masi kamai hura laga koi sayen nga hen husige na leiba hai tare aduna sigum myam jingina soirak paneba aduna hojik manipur gi budget se akhoi gi leiriba akhoi gi income se masi 25000 crore gi income mama akhoi na fazana leiriba MLA myam jingina hotpi raga target to biraga assembly da fazana puthoga khanabiraba adu you yolaga lakane habidu nataba hai tare magi leiriba phibam jing se khudamoina loktak se tourism khakta oina koina uba yaroeba loktak sidaida nga gi product se hana akhoi isida loina depend toromineba ithaidam thingi bedagi nga ji migratory oina lakadaba nga ji lakidadna nga makal 70 100 se nga makal chama gumbase masi mangri neba aduragadi sigi leiramiba nga gi product se kamaina he akhoi phagalhan gedage madu loktak sina karamba thodang lawudage loktak te hi holaga koiraga yengba khang nataba loktak se productive hoiba akhoi gi lake amo hen be ayeba thumi chen banate ko achouba akhoi gi ngaku mumne na lawusu yaiba masidaida ngasi bokta moirangi loktak khungbal da tariba mayam ji hingna ba magi livelihood amazu oijari ne ba ko masi kamaine hena khoida income generate to we agadage se yengma matamda nainabasing na kare hage da 500 crore gumba se masidaida ge khoi gi income generate to we ai gaina panari bane ba adu ai khoi gi luching basing ji thika tawraga horukpa gumba adagi fatba polam lalolaga horokpa gumba tegumba nga koibani ainga saije ge video easy thought for easy money is the loi chatkibani na ne ko miam gi income generate tong na bigi post leite ba IMLA karani lambi khara ta to mani local area development from kravuralani adu tawrani ada tawrani hadak ai gi election jidai de lupa crore 10 changrai lakh crore yankhai tani haibagi
business motive to commercial over mind do aduda leithokibaduna lebakse ngasi ju economy se koida mikha polaga leine ba khodamoina manipur gi chahi ma da changi ba sengi saruk se sigi maximum di akhoi gi lobuk sing sidagi phange ba adubu manipur da leiriba lobuk sing ja sidaida irrigated already only 10% gumbu khaktana mase 50% irrigated or pumatam dadi akhoi gi cheng do mapalam da yon be ar kadoi ne ba ko export to ngamakadoi ne ba adu hana ngasai akhoi gi yamana no na so haibi gi dong na ko akhoi gi ani subunu pilal thokre je manipur dagi cheng pu thoki gi landu ne ba ko haujikti mapan dagi super fine ayeng chen na do mitei ronda ayen cheng pu selector de khoi je charai hen gadab gi thak la ise sigi journey zigi sigi lambi zigi masigi responsibility de akhoi gi leaders sing to no oigedong ne ba akhoi gi leriba budget sigi film akhoi gi lakadabi income zigi magi kaino mayam jing je yam no momu ta na khangba mi mayam amana akhoi gi mute oidana akhoi gi luching bo oidana lebak sing nga aba matam da akhoi gi economy da ngasi depend to ri sa dependent oina lady sa akhoi mikha phone da ba semit lo na akhoi singap to ngam gane na ai mai thamjani thank you so much yam phazana ozana akhoi gi too much dependency on teacher akhoi gi center when it comes to akhoi gi financial support lak matam da mayam akhoi na depend to ri si karmaina khra doi ta raga su masidagi akhoi na khara tagi hawraga to maximum extent da masi kamaina akhoi na self rely hen gane ba phajaba calculation ai ta zan thambi thank you so much oza yam ngai je to na akhoi leader sing a role sim da dumak laide makoina leader ge choba role ai se kaino hai kanda they are meant to take responsibility se long na bai tamaka thogla abandana makoi da akhoi su demand natraga akhoi gi appeal akhoi kaino khak se makoi da dum akhoi chang bata bani to hai bata bani masibu thabak toina pangthora ka tabasina if necessary with the help of people government ki dum dai to oibandana government only government mo dum ta form se le aduna leader sing asiamda matik sa ba mating le leader bai tangai fada lai aduga thodang sing ge phajana pangthok pi bai tangai fada su lai hai tare aduga akhoi ngasi ki topic se dalak mati amtang akhoi gi RIMS ki primary responsibility yes akhoi chumi RIMS ki mai kai su phongdora ko si magi primary responsibilities de akhoi kana dakar lai anyone need akhoi gi medical care se pi bani aduga magi identity magi background natana akhoi gi anyone who rush to the hospital la iba khuding bakta akhoi care pi badu magi adugi responsibility ni aduna akhoi gi decision se akhoi custody da akhoi due legal process se natraga akhoi transport ta natraga ngasa gi accusing sigi ma puthora ka production of accused sai tare sigumba militant mai kai ma jurisdiction manung da ma se lai bani kan hybrid ching rang gi pharak pagi mafam aduga law enforcement aduga security agency mayam sigi mathau si moina chumna lakpi ga dawni aduga karam haina moisi asidai da koina transport tok toksin tawga ge habo posi masi phajan tawga di mayam na khuisang no se phagadam ni sigi process em he kala kada hek ta ko central security force specially assam rifle na hek initiate tawraga sima posi thengkhang kya tawbun na miyam de dum sarak pasi masa andum ta bana there obviously on a public confidence yam na maru oi hauzik lai riba akoi tonga tonga institution khuting mak na legal gi oiro aduga ko gi security gi oiro mayam lai government gi tongan ba ko gi machinery mayam am lai mechanism singchina masi se ko gi phajana magi institution gi mathau pangthok pa phajana pangthok pa bisida ko gi magi mangon da pidi designate to roles phajana with transparency amna manung panam clear oina si to bi bisi mathau tai hai tare ko gi public gi dominate to ya ba do faudi and with accountability dai ti yang to bi ba aduga ko gi rule of law si su nga ngat pi ba hai tare aduna tan ku sira si sum to we mo ngam lakta di ngarang ni thodok tu da miyam de na ku sound miyam sida hena mai cha phrang na ba trigger to provoke to boina thokan he ba form je tham jage